Meriah siakap adi bancilit. Buku Tuhan si surga nari. Tiap-tiap wari. Ngisi perukuran ta. Maka bicara lit pe perukuran ta gelap. Banci talu perukuran ta si gelap ndai. Ban lit terang ersinal sal di tengah-tengah manusia berdosa indah. Ertoto kita ngatakan bujur. Man bandu di bata silit di tengah-tengah dunia indah. Ikatakan du lakam itandai kami. Ikatakan du lakam minggit ngalokan kami. Meterang sinarangi pusuh kami. Rebanca ite kami kam. Jana iterang indu kami. Dung nabanci itandai kami. Jana ialokan kami kam di bata. Di bata sinepa. Doni ija kami ringan. Endalabo si kerajaan kami. Ban kami ngenepasa. Mindo kami. Di tengah-tengah dunia si gelap endah, ija dosa enggung kuasai. Tapi nindu terang la pernah talu iban gelap. Terang la pernah talu iban gelap. Lid harapan kami geluh. Maka terang ngekari menang ibas kerinana corak dampar kegeluhan kami. Diteruskan kami gelah itandai kami kam. Jangan teruskan kami memakasih. Yalokan kami kam jadi di bata kami. Maka berubah menasib kami jadi anak-anak di bata. Ditandingkan kami doni. Dat kami mesurga. Pasu-pasu kami kelah angka kami. Buku. Ija nurikan di bata si Tuhun daima. Yesus Tuhan kami. Amin. Yohanes ada ayat 10:4. Kata enggo jadi manusia. Jana ia ringan i tengah-tengah ta. Enggo idah kami kemuliaan nasiba dia. Kemuliaan si ibreken di bata man bana. Erkiteken ia anak di bata si tonggal. Anak encidahkan lias ate raskai si benar karena bapa kulih piga-pigaman ogenta kata enggo ibas doni enda emdek 10 doni enda ijadikan di bata ara ia tapi la itandai doni enda ia reh ia ndaki negeri najine tapi bangsa na langalukan ia. Kata enggo jadi manusia. Jana ia ringan i tengah-tengah ta. Enggo ida kami kemuliaan na sembelin. Ope dengar ijadikan di bata dunia enda. Kata enggo lid. Kata ras di bata. Jana kata me di bata. Mula-mulana nari kata eras di bata. Arah kata emu ijadikan di bata krinana sinasalit. Lalit sadape ibas krina singgo jadi ijadikanlah arah kata Kata emu ulu kegeluhan. Dana kegeluhan mabat terang man manusia. Terang resinal sal ibas gelap. Janahlah tertalukan gelap terang dai. Kai miakap dikatakan di bata ibas bagian enda. Kata enggo jadi manusia. Jana ia ringan i tengah-tengah ta. Natal. Jadi manusia. Kata jadi manusia. Ringan ia i tengah-tengah ta. Lana bundau di batandai mungkin bagi misnindu. Lana bundau di batandai surga. Di surga ia. Labanci itandai kami ia. Mungkin bagi nindu mis.
Kata enggo jadi manusia, jana ia ringan di tengah-tengah ta. Kata ras di bata. Kata di bata kap. Kata enggo jadi manusia, jana ia ringan di tengah-tengah ta. Ban ia ringan di tengah-tengah ta, maka banci si ceritakan. Enggo ida kami kemuliaan nasimbelin. Ban kata jadi manusia, ringan di tengah-tengah ta, banci icidah kena maka enggo ida kami kemuliaan nasimbelin sebab kemuliaan di batan Hindu Allah Maha Kuasa. Allah itu Maha Kasih. Allah itu besar. Allah itu tapi ugan itu ngatakan ca adilanggo pernah idahdu ulah kambual. Adilanggo pernah idahdu kugan itu ngetek salah itu Maha Kuasa coba. Maka pustaka Sibadia layar bual enggo idah kami kemuliaan nasimbelin bandi bata jadi manusia lanaya ku rebual. Ban enggo ia banci jadi manusia janaku idah memakan darah kesaksianna enggo idah kami kemuliaan nasimbelin adi ceritakan du di bata ulah kam berbual ban labunggu pernah idahdu. Tapi kata enggo jadi manusia maka si idahmu ku idah ras idahdu kebesaran kata di bata singgo jadi manusia ndak silit di tengah-tengah kita. Ngo dibagi ngoge pustaka Sibadia artina gelah ku idah di batas si mada kuasandai nggo kuteh iya jana nggo kutanda iya jana kualoken iya ngo di batangku kandanina nggo idah kami kemuliaan nasimbelin banialit di tengah-tengah kami. Maka kemuliaan si ibreken di bata man bana kita-kitakan ia anak di bata si tonggal adin daerah atas di bata kata eras di bata ekap jadi manusia kata jadi manusia maka kemuliaan ibreken di bata man bana kita-kitakan ia anak di bata si tonggal endalah kuturikan kupudi kari jumpa dengan kita. Anak encidakan lias ate. Maka adi katakan du di bata melias. Maka ulanaikan bual. Nin lias ate di bata si enggo jadi manusia ndai bas Tuhan Yesus. Anak encidakan lias ate. Raskai si benar karena Bapak maka pangaku ngatakan jadi bata melias ban ku idah uga liasna Tuhan Yesus melias kal Tuhan Yesus sangai dunia indah maka baskrinana Injil Yohanes itu duh kena melias ate Bapa sini surga arah anak na endah idandu lias ate di bata nandangi kala nggo melihe iya 5.000 man berenakan rukur Yesus ijange si buat Filipus nakan kala enda nina ban ia melias iwa si bane ini naka Filipus adi bagainya kal tremna 200 dinar belaka karibias ni naka. Ngerani kasih deban endelit ka 5 kilo roti ngejadi 2 ekor ikan ni naka. Melias iya. Iukur kena nakan kala singikut iya. Maka pangaku ngatakan cah di bata melias ukur kena nakan duras nakanku. Maka lit cerita busur mesti 5.000 kala ndai tadingka 10 dua sumpit manjujung-jujung ngena roti si 5 ndai ban liasna di batandai labrena kala ndai melihe ngoidahna liasate di bata
ban enggoi berenaman ia sanga ia melihe. Maka payukang si kata kemana nak tadi bate melias kalnaku. Maka lit nakan menpanganenta si katakan bujur man bana. Ijak ada banari melias sak bancikang turikan du terdaukan lit kerja-kerja nemu bayu. Adir nemu bayu mindakam gelah ula. Juru cakap karona cakap kenkala kita. Nakan napila bias ni kala. Undangin ajelman cegela kita berenaman adi bagandai kerja isi pengasup adi lit temu laman berenakan ni naka. Yesus melias kurang nakan kalak ndai bana melau anggur lau jadi lau anggur dung nanggo metunggung kalak kerja ndai. Ijanari de baidahan dicerita melias ya. Ku akap cerita si melias kali itu duhkan Yesus musanga Marta, Maria, ras Lazarus turang na sakit, dua turang na singuda-nguda langa karjabu. Lazarus mengharapankan enda mekari penerus bapanta ngoka mati. Ijanari lias ate di batanda idahandu. Adi ngo mati si Lazarus maka di bata melias pegeluh na muliki. Gua di bagi di bata melias musti kap di bata nailit kuasana. Adi kata kendu di bata melias laban cila musti tekndu lit kuasana maka na banci ia melias. Kita bancing melias bancing kelengat kita kalap tapi dilalit gegehta babah ngingen cakerinana tapi labo tersampati. Maka katakan ada jenda kata enggo jadi manusia jana ia ringan i tengah-tengah tak ingat kali itu enggo ida kami kemuliaan sembelin jadi kerinana kemuliaan sembelin dibatasi surga icidahkan anak sirih kudoni endandai mekap Yesus. Maka bicara uga apa peningkala nandangi Yesus, sini saja Yesus. Kari banci ngetandain duaku, jana idah du ngekari dibatasi la idah dundai arah kerinana siku bahan kata enggo jadi manusia, jana ia ringan di tengah-tengah ta. Enggo idah kami kemuliaan na sembelin. Jadi di idah dua tendu kemuliaan di bata sembelin. Baca buku Ija Yohanes menceritakan kemuliaan kata jadi manusia. Ya, enggo di bagina lo kak keperlin ku jai menceritakan. Ya bancing ceritakan du keperlun kerjandai enggo melala lo anggur. Bancing ceritakan du kemuliaan Lazarus, Marta, ras Maria. Tapi situ huna gelah si tandai ia. Canah banci ia sialokan adi tuduh kena kemuliaan. Adi humanisme kita, adi secara manusia kita membaca pustaka Sibadia. Memang keperluan si darami. Tapi dikatakanlah Alkitab enda buku Tuhan. Laban cila idahdu uga Tuhan dai nuduhkan kuasana kemuliaan. Kainari deba maka lila enggo ida kami kemuliaannya sembelin maka pangkal kita ngatakan cak ban gosidah kemuliaan Yesus pang kita ngatakan cak ia ri surga nari mulih kaya ke surga. Pangkal kita ngatakan cah Yesus enda mesti mereka kesah. Yesus enda mesti pakai ke kalak mati. Yang jadi bata i surga ras idoni ban ida kami. Enda mesti bata si darami kerinana manusia. Ija manusia banci pegeluh. Ija manusia banci pekeke. Ija di batang kundai. Mulih ia ke surga ban surga ingan di bata ekap ngoida kami kemuliana makalana ia tading idoni enda ban ngo mulihkan ia ke surga enggo idah kami kemuliana sembelin
Maka diogendong pustaka si badia idahandu kemuliaan di bata sembelin arah Tuhan Yesus. Kemuliaan si berikan di bata man bana rikiteken ia anak di bata si tonggal anak encidaken lias ate raskai si benar karena di bata jadi anak petandakan Bapa sini surga gelas si tandai iya lawa kubuluh sakal kuakap nuri kenca tapi ngasa si enggo kuidah asa si enggo kuteki asa singgulit dikatakan paspitaka si badenda asa jingan ca aku beluh nuri kenca kuidah kemuliaan Yesus kampi dandu kemuliaan Yesus. Banci idandu sangat ia pakai ke kalamate. Banci idandu sangat lima keteroti. Simbages naka banci kaidandu. Kala perdosa la iukumna. Melias kal tuhuna Yesus ndai nak nindu. Kala perdosa nak menurut undang-undang Taurat mesti lempar lu batu. Tapi rih Yesus idah kal jelia sate di batandai nina aku pelakam ku hukum. Andai melihat sati di bata ibas Yohanes pasal 8 ija perempuan si tertangkap basah reban dosa. Langa di kita si idah kalak perdosa. Uga apa penguncim nge kita rasi katakan bagah kalak perdosa indah. Tapi lihat sati di bata idah handu arah Yesus nina aku pelabu kam ku hukum. Ijanari banci katakan di bata melias. Ijanari banci katakan di bata melias. Kuakap di bata si melias kal kuturikan me kalak ngandung. Iya di kalak ngandung simbuena ngandung mas Yohanes pasal 11. Yesus pengandung nandangi Marta ras Maria ras Lazarus. Ban lias na Yesus ban keleng na tena makaya ngandung. Tapi ulah katakan si bare sebab ngandung Atena ban ia tengah-tengah ta melias ia sambil ia melias lid gegehna maka melias kal di batandai man Marta ras Maria ras Lazarus la peturutna Lazarus ndai mati jenga salalap melias artina lid gegehna nukari nasib jelma si enggo mati Lazarus enggo mati kala perdosa harus dilempari adu batu enggo mati reg Yesus melias 30 tahun ni harap kena kal gelana lawin terbura gelah malam mesti pangpangan kuenda melias Yesus kai nari dah dulias ate di bata ibas Yesus maka pang kita ngatakan ca di bata siku tandai endana melias di bata siku tandai endana karena kebenaran Bapa sini surga itu rikenaman kami adi idandu Yesus idandu lias ate Bapa sini surga kata enggo jadi manusia jana ia ringan di tengah-tengah ta enggo idah kami kemuliaan nasembelin enggo di bagian murid-murid sanga Yesus terdahin berkenalo anggur idah murid-murid melias idah anak kalak pangpangan melias idah anak kalak mati melias idah anak kalak 5.000 golumben melias berekena kandai besur kerinana maka lias ate di bata labonggo pernah idahdu adilakin idahdu arah Yesus Yesus mesirih kudoni endandai kata jadi manusia nuduhkan lias ate raskai si benar karena Bapa adilah tandaindu Yesus labo mungkin tandaindu Allah yang maha kuasa jangan ditandaindu Allah maha kuasa ya idan bikin Allah maha kuasa nggak pernah pakai kena kalak mati bual kami labo tandaindu
kata sila tehdung ibelas kendu. Maka disungkundu aku pangata kenca kuida dibatasi mada kuasa si mereka kesahku ban kuidah Yesus. Oh Lazarus mari darat kenina. Nggo kuidah kalje kuasana pegeluh kala matendai. Maka lit harapanku sebagai kala percaya man Yesus mati pe keke dengar muliki. Kerina nang kalak ngata kenca Allah maha kuasa. Tapi bual ngikari bicara sungkundu kuganin dunurih kencana nina labo teksa. Tapi ajar-ajar enggo idah kami kemuliaan nasimbeline. Maka isak si kena. Maka banci si ida dibatasi mada kuasa si surga ban enggo ya surga nari arah anak mekerinana icidah kena liasate bapa sini surga arah anak mekerinana icidah kena kebenaran karena bapa sini surga ngit nasab kendosa ijakin idandu di batang ngit nasab kendosa laban cila nindu ceritana ija Yesus anakku dosandu enggo ia lemi lias ate di bata ras kuasa di bata lanai banci salah. Makanya kata enggo jadi manusia jana ia ringan di tengah-tengah ta enggo idah kami kemuliaan nasimbeline kemuliaan si berikan bapa man bana rikitekan dia anak-anak di batasi tonggal anak encidahkan lias ate raskai si benar karena bapa malam mati kami bantah kami dibatasi mada kuasa itandai kami mekuasandu ras kelengat endu maka ngaku kami Yesus medibata kami situtuhu sembah kami kam dibatasi ngeluh ras singgorban ingan kami surga bujur Tuhan kami Yesus nggo tidak kendu bapa sini surga nggo tidak kendu liasate bapa sini surga nggo tandai kami dibatasi mada kuasa erkite-kiteken kam Yesus dibata kami man bandung kami toto amin.